Sanibonani ke ubongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe namhlanje ke siphethe istory sika sisi usisi ungene la wathi ucela ngimxoxela istory sakhe athi umama othole abantwana bamawele ungena lana ke uzoxoxa ngendaba yokuthi yokubeletha kwakhe izingane zamawele uthi usisi hayi wa pregnant wathola ukuthi uzithwele and uzithwele amawele wasethi ke hayi akunankinga waseke usisi njalo ngenhlala yenza njengoba nathi sijwayele ukwenza sabantu besifazane wahamba waya kuphi esibedlela exukuzela khona esibedlela ngoba indaba amawele into ebucayi ingathi ungahlala usesibedlela hayi ke nangempela uthi ahamba yoxukuza njengenhlala yenza ukuthi baye bomcheck esibedlela hayi ukuthi uzolala izingane zi right zi health uthi nangempela futhi engezwe abhlungu ngezwe kukhona into ethile uthi makafika la ufika una 4 months uthi makafika lana uyafika bamcheck bazomxukuza uthi kuvele bathi hayi ngeke ngathi khona into engekho right kuzomela ukuthi sik admit ulale esibedlela uthi nangempela lo sisi ngizitshele ukuthi hawu angizwa abhlungu khona nento eyenzekayo isizwe asikho obhlungu kodwa izingane futhi bezi right nje iqaleni inqukuza yini manje sekuthiwa ngilale uthi kodwa angabi nankinga abone ukuthi onesi bacabangela izingane zakhe hayi ke nangempela usisi uthalale ke esibedlela atshelwe nje ukuthi okay kunemjovo emithathu ekumele ayithole hayi ke lo sisi uthi nangempela ayijovele emjovo yomthathu bamnika insuku zilandelana ngoba kwakufanele ayijove insuku zilandelana kuthi ngosuku lesithathu bamtshela ukuthi hayi no sisi ngesikwazi ukuthi uphume sizocela ukuthi uhlale esibedlela uthi nangempela ahlale esibedlela ahlale kuze kuphele u2 months uhlele esibedlela ungene ena 4 months esibedlela uthi njalo makahamba yo scanner yo checker utholakala ukuthi izingane zi right zi healthy azinaluthi izingane kuthi mase izingane sezina 6 months esiswini sakhe bese umuntu ke udokotela wejwayele ukumchecka wethi akanankinga nokuthi lo mama ngaphuma discharge but abonesi ababe khona lapho ehodini babe lokubethi no ngeke kwazi ukuthi adischarge ngoba isimo sakhe sibucayi kakhulu uthi kodwa mangizibuza ukuthi luphi lobucayi ngoba phela izingane zi healthy kwayimini uqobo ngihealthy akukhombisa ukuthi khona into ekhona engihlukumezayo uthi hayi nangempela agcine esenze njani abese udokotela akufika udokotela wesifazane o pregnant nje uthi wa notice nje lo dokotela wayethwele abese lo dokotela uthi ngikucheck mami ukuthi uhamba kanjani awuhambe uye ebhandeni siyalazi ibhande thina esake sabeletha ukuthi yini nangempela ahamba usisa ebhandeni uyocheck inhliziyo yengane uyochecka konke ibhande aphuma ama results makaphuma ama results kubheke kutholakala ukuthi kuphuma ama results afana nalawa ajwayele ukuthi alokho ephuma every time usisi nje ela esibedlela awuzozwa yini uthi nangempela udokotela lo ongathi upregnant abese elokhuza abheka ama results uthathola ukuthi hayi ama results afana kodwa vele athi hayi ngeke there is an emergency kumele sihambe uye theater uyohlinzwa ukuze kwazi ukuthi kukhishwe lezi ingane zakho eswini ngoba kukhona ingozi ekhona uthi mangibuza ukuthi ihlobo luni lengozi kungabi khona nomuntu ongichazelayo ukuthi ngabe ubungozi buni lobu ebukhona einganeni zami nami uthi nje into yakhona yayingenzi sense ayinangempela ngahamba ngayise theater ngayohlinzwa ngabeletha mangibeletha uthi kusho ngibezwe besholo kude bethawu uthola izingane ezimbili zamantombazane uthi hayi bese ngithi hayi okay kulungile bese bethi angilali ingane ngeke ngikwazi ukuzibona manje kumele vele bayoyixilonga kuzoze ngizibone kusasa futhi mase kuphele umuthi like i-medication emzimbeni uthi nangempela asuke emva kalokho ahambe alala uthi makalala bese eyavuka ekseni uthi evuka ekseni uyaqaqa nje umzimba ubhlungu uthi azitshele nje ukuthi ngeke ngizale izingane ngaziboni ngifuna ukubona izingane zami nangempela avuke usisi uthatotobe khona kunjalo athi maka yafika lapha yana uyafika la khona izingane la kulala kulaliswa khona izingane uyafika kukhona ingane eyodwa ebhaliswe ngegama lakhe uthi abuze uthi vele ufike lo ukhala nje ukuthi iphi ingane yakhe enye yesibili onesi nje bavele bathi hayibo wena ukhalelana ungathi ufika nje la siyaqala nokukubona usuyakhala uthi abuze ukuthi iphi enye ingane yakhe
nangampela uthi bamthathe bayomkhombisa kwenye indawo azilaliswanga ngokundawonye uthi lezi ezifanayo zibekwe eduze kodwa le enye ayinalo igama lakhe inegama lomunye umuntu bese kuthi le enye efana nayo inegama lakhe bese yena khonjiswa enye ingane engenalo engafani nale enye ingane kuthiwe leyo ngane ingane yakhe uthi abese kube khona umunye uneso thawo kusho ukuthi abese ya realize ukuthi khona into wrong la lezi ngane zamawele kodwa zifana nayo futhi le ayifani nje nami kodwa le enye ekuthiwa akuyona yami ebhalwe igama lomunye umuntu ifana nami uqobo uthi abese asuka emva kwalokho athula abona ukuthi ngathi khona into wrong la kukhona igame edlalwayo la uthi abese yahamba aphindele wodini uthi makafike wodini abese yambuza unesithuza le izingane zakho ziright athi abese thi abese thi ngizali ambuza uzale inganeni athi amantombazane athi bese thi unesayibo ngoba bekukhona nengane yomfana nje kulezi izingane zakho ngathi unayo nengane yomfana uthi abese thi hayi no bangitshela ukuthi amantombazane uthi abese ngasanaki aphume emva kwalokho alale recover uthi kufika ukuthi okay khona into ehamba ukushaya amanzi la ngiyasaba manje ukuthi mengayisho ukuthi khona into eshaya amanzi la bazobulala izingane zami uthi ngivele ngithule kodwa ngibe nalomzindlu ukuthi lengane ayifani nami le ayifani ngisho nanobaba oyizele uthi ngithathe kuze kufike usuku lokuthi ngidischarge ngihambe ngigoduke ngiye ekhaya kodwa nginalo umzindlu ukuthi ingane iyodwa ingane yami la le enye ingane le ntombazane enye akuyona ingane yami uthi nangampela abese eyasuka emva kwalokho usisi uthi ahlale edlinzile kanjalo uthi kuthi ngelinye ilanga ehambela nje idolobheni elithize ngoba akafunanga ukusho ukuthi uhlala phi nesibedlela abelethela kusona uthi makathi uyayihambela nje idolobheni ahlangane azongengane nje ekhala uhamba nayo le enye yakhe le acabanga ukuthi izalo yena le enye ayikhona nayo but uhamba nazo zombili lezi ingane but le enye angayizali nayo ikhona le acabanga ukuthi akuyona ingane yakhe uthi kukhale lengane mayikhala lengane igcina isondele ingakubona uthi lo sisanganaki uthi makathi uphakamisa amehlo hayi lengane ekhalayo mathi uyibheka ifana nale ngane yakhe ahamba nayo umuntu oyedwa and umfana uthi adideke azitshela ukuthi nangu uNkulunkulu ekuphendula umthandazo wami nomdlinzi wami nayo ingane yami uthi nalo sisi ohamba nezingane ayibuke lezi ngane asho ukuthi naye udidekile njengoba kwayiyena lo odidekile uma weyingane kuthi lengane yafana nalezi afana kangaka lezi ngane uthi ahambe agoduka ekhaya uthi wasala wadlinza indoda ngaleso sikhathi isize imshiyile uyasaba naye ukutshela indoda yakhe ngoba uyazi ukuthi wabuya nengane ngeyona yakhe esibedlela amanesi aphambanisa izingane zabo ngamabomu ucabanga ukuthi ingane le nje udokotela owayemithi mhlambe lo dokotela wathatha ingane yakhe wazama uqondanisa usho lengane iyathi mayizwala le ababeyifuna becabanga ukuthi kuzoba eka dokotela bathola ukuthi ayifani masizelo kwafuneka ukuthi kulindwe kuze kuzale yena yayiplaniwe lento uthi uthulile uthi indoda yakhe isizimshiyile imshiyela ukuthi wamfebela lezi ngane ayifani naye uthi akakwazi ukuyitshela indoda yakhe ngoba uyasaba uyabona ukuthi lento namaphoyisa nonesi nasesibedlela isibedlela sonke sihlangene nalento le ingane yakhe wazizala ngo2014 uthi bahlangene nokuthi bathathe le ngane yakhe uthi akazi ukuthi udinga usizo akazi ukuthi ashoniphi kodwa uyacela ukuthi nimsize ngoba lo mama ufuna izingane zakhe ngimbuzile ukuthi uyenzile ini DNA yomntwana wathi uzoyenza makuphela inyanga ukuze asitshele ukuthi ingane le ngempela sola ukuthi akuyona yakhe akuyona yini yakhe ngempela ngiyacela ke emani ungakwazi ukumsiza ni comment la ngaphansi niqede ni share phela izitori zami ni share ni like ni comment ukuze ngikwazi ukuqhubeka ne content ngiyabonga kakhulu kwazi kwabhlungu istories kasisi angifuni ukuqamba manga